Kafići, bašte, koncerti na otvorenom. Leti se noćni život seli na ulice. Ali takve manifestacije su i omiljena meta terorista. Da li će terorizam promeniti neke od nemačkih navika? Potpuna zaštita od terorizma ne postoji. Vlade ipak ne smeju da sede skrštenih ruku. Sve više novca izdvaja se za bezbednosni aparat. Iz godine u godinu raste broj policajaca i tajnih agenata. Ko u Nemačkoj želi da kupi prepaid karticu, mora da se legitimiše zvaničnim biometrijskim dokumentom. Nemački internet provajderi i mobilni operateri u obavezi su da 6 meseci skladište podatke o elektronskoj komunikaciji. A kako to izgleda u praksi? Najveći nemački muzički festival Rock am Ring obezbeđivalo je 1200 policajaca, delom u civilu. Zbog terorističke pretnje festival je prvo veče prekinut. Lenard Lipold je bio tamo. Lenarde, kako si se osjećao? Naja, also als der Freitag losging, hatten wir schon super Stimmung. Wir haben viel gefeiert, viel getrunken auf dem Campinggelände und haben uns richtig auf die Bands gefreut. Vor allen Dingen auf Rammstein. Und als dann die Meldung kam, dass das Festival abgebrochen werden muss, ist keine Panik ausgebrochen oder sowas, sondern die Leute sind einfach gesittet zu den Ausgängen gegangen, haben sich in Richtung Camping bewegt und haben dabei sogar noch Lieder gesungen. Zum Beispiel ein altes deutsches Lied, Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben. Haben wir stundenlang gesungen, bis wir auf dem Campingplatz waren. Und es war keine Angst zu verspüren, sondern eher, dass die Leute genervt waren, weil wir die Bands nicht sehen konnten. Bez umesto straha i, što je najbitnije, bez panike. Čak i posle terorističkog napada u Berlinu, 73% Nemaca izjavili su da se osjećaju sigurno. Razlog – poverenje u rad institucija. 90% građana veruje policiji, a više od polovine Nemaca veruje i vladi. Nemci, dakle, poštuju svoje čuvare zakona i reda. A izgleda i da im ne pada na pamet da menjaju postojeće navike. Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen.